Welcome to Sound Touring Borghi e Castelli. Welcome to Soave. Bienvenue à Soave. Notre promenade commence. Du müsstest dich vor dem mittelalterlichen Haus im obersten Hof des Schlosses befinden. Willkommen in Colonia Welcome Veneta. to Bienvenido a Veneta. Colonia Veneta. Petite perle précieuse de la campagne The véronaise. imposing Duomo is in front Vor of you. dir steht der von den Venezianern Selva und Bredo am Anfang des 19. Jahrhunderts errichtet. Bevilacqua est un petit bourg situé au centre de l'itinéraire proposé par l'association Bourg et Borghi e Château. Castelli, equidistante de Soave y de Monselice. Willkommen in Montagnana. This wonderful walled Toute la city. petite ville est entourée d'une courtine intégrale d'environ di 2000 circa mètres. 2000 metri, intervallata da 24 torri alte circa 18 metri ciascuna. Du befindest dich im Herzen dieses Städtchens auf dem beeindruckenden Platz Vittorio Emanuele II. Now, if the Duomo is open, go inside. The majestic scene of the Battle of Lepanto. Nous sommes à Este. Vicino dove sei ora L'ancienne si apre lo scenografico scorcio da cui si vede il castello carrarese, con la rocca e il mastio estense, in alto in cima al colle. On the eastern side of the piazza is the town hall, with a clock on its gable. Willkommen in Bienvenue à Monselice. Benvenuto a Monselice. Esta fue en el pasado el Monte de Piedad, con una logia grande y un amplio Véritable pórtico. cœur de la ville communale au Moyen-Âge. Auf deiner Linken solltest du auch den Eingang des Schlosses finden. Es ist ein riesiger, Al befestigter suo Würfel. interno troverai la seconda armeria del Veneto, dopo quella di Palazzo Ducale Unos 100 Venezia. metros más adelante se encuentra la entrada al santuario de las 7 iglesias.